تەوی هەوڵدانên شارەداریە گەل یا باژارê Qamişlo û amadekariyên wan yên ji bo werza zivistanê. Carekê din pirsgirêka xetimîna kanalîzasyonan li nava kolanên bajarê Qamişlo derdikeve. Heyama çend rojane korejeya baranê li herêmê zêde ye. Taybet li bajarê Qamişlo pirsgirêkên xetimîna torên avrêjiyê derdikevin. Xetimîna toran dibe sedem ku kolanên bajêr werin girtin û pirsgirêk ji welatî û ajokaran re derkevin holê. Ji ber vê pirsgirêkê, welatiyên bajarê Qamişlo bigazinin û banga destwardanê li şaredariyê dikin. موضوعي كاريزا اف 25 سالة ما ام دوي موضوعي دنن ام دوي بهدلي دنن كاريز هنا ايامي بري بچوچكن قطري وان سيهن 25 تشلن نظام وبلد مزنبونن او كاريز حما حريكتين ختمينه وبوريا افي صحي برهفر درن افا كاريزاتي اف تقريبا سيمه شرمه افا كاريزاتي تتكفنا افا صحي افا خواريدم فتخون تعما كاريزاتي درب دي دربا سي دربا چادر ام درن بلديه ام پیش جيران ام درنج بو فيم تشكي مرناكن دبي ما بين تين ليد نارن تشكي جي فهمناكن ريحتك دا خزيه مش بلديه غوفاري غارا باقشكي وقسمك جي قالك كفرد وادنن وقسم جي جين نوال هنن بيريغارن ريغارنا شوار شكن اكثر شيء نقطن هنن بيريغارن وساعتها وخوش وما شاء الله بلديه والله تقصير ناكن يعني قسمك باقش كرنك بس قالك جي مانن بشعبي خديتن يعني Ji aliyê xwe ve rêveberê ofîsa kanalîzasyonan a şaredariya bajarê Qamişlo Serdar Hüseyin diyar kir ku ji bo demsala zivistanê wan gelek tedbîr girtine. كاري مش بوشلة أم بري دم هذا ما دس بكري فوهي مطري شارعي رئيسي كامل مع عزلان دنيا وفروعيات ما قالك عزلان دنيا كتنو كومينا ديجي وجبو خاطر يختي باراني واق بارانتي يعني سي آلية مهنة وباقر هي وشي تعزيلة يعني أم د كاردن بيشتو شهر ساعتها يعني نأنو ولا أم حياة إباري سيارة كاردك وسيارات دور دي سرن يك حياة نيروي ويك حياة بشفي يعني وكنجي لازم بالكويدر كي ام درن ام كاردكن يعني جمع نعطله هنا ونا يعني سكر عندنا اندامي ما قش يعني مرالي كارن وجبوهم مثلا 4 شوارع فوها ام بري مع عزلان دبون قبارانتي ام درت كفن نقطه خد قرن ايق ال واجمع Tevîkar û xebatên şaredariya geliya bajarê Qamişlo ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê. Lê tevîkar û xebatê jî ev pirsgirêk heta niha nehatiye çareserkirin û golên avê li kolanên bajêr çêdibin.